Idemo isto, hvat tu, otvaram, stavljam nogu na kuk, ubacujem s druge strane lakat, spajam lakat i koleno ovdje, tu i sad pravim prostor, da pomerim ovu nogu, ubacujem ove, hvatam tu i sada iz ove pozicije on kreće da se uspravlja gore, on ne beži, znači da izlači lakat. Sad kad dođemo do ovdje, gledajte, ova ruka, dođete sad s ove strane. Ova ruka, idem hvat kao za Amerikana. Sad, pošto ovdje nemam dovoljno, ne mogu da ga odvojim još, znači mogu da ga radim, ali ne možete svakog da uradim. Tu kad ste, i sad, ti izlačim kuk, ubacujem ovu cevanicu kao za scissor sweep i sad ga guram ovom levom, gorim nogom, guram ga i radim. Znači, Amerikana. Sad isto tu smo, ne mogu da ga odvojim, radim noge, ova noga da je stavim na kuk, ako ne mogu da je stavim na kuk, kao što smo rekli, donja noga, samo se kao ritmo, ova ide u ovu stranu i pomerim u kuk. To. Idem u stranu, spojim lakat i koleno, pomerim ovu gornju nogu, ubacim overhook, tu. On kreće da ide gore, naravno i pustim ga do otprilike sad. Otprilike kad osjetite da mu lakat prolazi kod vaša kuka. Sada puštam ovdje hvat i hvatam ovo. Tu. Odavde samo se odvojim od njega, promenim, ubacim ovdje cevanicu, krenem da ga guram i ovo uvrćim. Tu. Znači pravite mu ugao tako što viš ovo i odaljavate se od njega i tu radite.